Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kediga sistem pemerintah di Batel Lebaar, lebun ki bolong landmark achievement, ki bolale naga government NDA, habo kejingan Prime Minister ini, Narendra Modi. Kepada ongi malebet bah kuno ilayo ya kane ka Article 370 abrogation juga Article 370 kamdan dulu ke jimi Muslim pada kejing bet kejingnya ganti layo daga layo ya kane labda bandi pendep ya kane ka Article 370 daga benda kejingnya teli jong ga India Broadway kebede jong kane ka judgment landmark judgment wede jung juga disputed juga Ram Mandir jika turu apa kejing penyak penyak renti jong Supreme Court Honorable Supreme Court lawara ya kejingnya bet lang bala penbet dia kataru daga ba penhul lang ya baro ki jenya kalalong ga ege ba kamdan gunu ga jingi umsnam agi di por benda bandar ganu ke jing thot ignu ki ba mane jing ki joki tiga dei sedwe ko ba la sa aslam ha ni ka post yung chief defense staff dalam pending aslam ba ere benda lala dan pendek pegneru dan benda jingbet jingbian dan bagi armed forces ki arms forces mo dan tadi anak kenan jusu ya ki nogrep jungi nogrep ki ber dok jungi dan tadi anak kenan jusu ya ki lokbe jungi ki women juru ki sama ki jungi dan baai ka boldly scheme ga PM Kisan Samman Nidhi daga benda ki nogrep dan benda ki longkmi ga jugo por dan ki samna bala pulut hadu nyubuar crore हजार crore hingga nada deposit tu yaka apo account daga benda kendai spa kendai point san crore siteng kinore apo negeri India kejungi borogawai dan tade la ai segawai dia ka project daga benda banai daga benda ki borok na po rural area ke apo kani scheme ke mengitip kum kerja Jiwan Mission daga benda lagi dia pasal crore mutli yang daga benda ki bedon syaki nam bundok dan tade daga benda ini ki farmers dan tak ki farm laborers ki small shopkeepers bakini ki workers in unorganized sector but tre ikam ki nomlok organized sector la ayu yaki kum ke pension adu bahaya tengka begitu beladap dadu grup muslim channel itu baru ke beladap grup muslim channel ke sarkar ke la ay ke regular monthly pension bahaya tengka laga benda gitu baru ki betre habo kini ki unorganized sector Nata kung ginongdem, kung ki farm laborers, berkumda ginong di dukan. Ikni baro la ay ki kung pension, la ya tengka hadut hadin bagi la pendap jaga jengdap mungkin repusan ceneng. Nang tade sebelum dikwi di inisiatif pembiayaan baga sarkar India kelan persangkata kadiai daga benda tundo on yakun namta nebu COVID-19 wajib ni kam kadangnya sikman marhadu benda ru kadangnya peteng daga benda yakun te jinge bagi pai-pai kendu kumno yakun yo COVID-19